South Africa sanibona Dumelani ubushwelu molo hayi ke nami sengigcinele la ngazi khona ilimi nawo siyoqhubeka lapha ekhaya uthi waze engaki ilimi sanibonani kanza kwethu igama umduduzo ngwamkhwanazi sivela kwenhlangano yethuleni organization inhlangano yethu inhlangano yokemela umphakathi enkingeni abasuke beza nazo kuthina sikwazi ukuthi sibalekelele izwe lethu ke esilakhele eSouth Africa libheke nesihlava esibi isihlava se-GBV okuyisihlava esihlasela kakhulu abantu besimame nezingane kanye nabantu besilisa nabo babhekana naso ke kube inhlaka ke izikhona ke ibekiwe zomthetho zohulumeni kanye nezwe ebhekela ukuthi zibhekane ngqo nalesi sihlava mangabe sesehlile but ke kuyadumaza uma kwesinye isikhathi uzozwa kuthiwa lezo zinhlaka ezinye zazo izona othola ukuthi ayisakwenzi ezikubekelwe khona kunokuthi zenze ezibekelwe khona seziphambana nomthetho udadewethu esina namhlanje ke uwadlwengulwa wanukubezwa ngamanye amazwi umuntu thizeni endaweni yangakubo but ke kubukeka ngazuthi noma umuntu esaboshwa ukhala ngokuthi udadewethu umshushizi umcindezela ukuthi usisathatha imali eyisambe esithile kulo owamnukubeza okuyinto ke esingazi ukuthi ke iyenzeka into njengaleyo kodwa ke la kathuleleni konke kusuka sikuveza kusuke ngawona imbono yethu noma mhlambe okwethu kodwa kusuke kuwumuntu osuke eze kathuleleni ezocela usizo usisi kuzozisholo ukuthi ke uze ngani nokuthi ke isiphi inkinga abhekene ukuthi ufuna simsize ngani dadewethu sawubona ma Yebo sanibonani. Siyaphila unjani? Ngiyaphila ngizwa kunina. Siyaphila mina igama ngumduduzi wena ubani? Mina igama nguNokuthula ngwakalithuli ngiqhamuka eStenga kwaDukuza. Yebo sisi. Yebo inkinga yami ngibhalele uthuleleni ngoba bekunenkinga enginayo. Ngaresho umuntu ngizothi kutshukutshu ngoba iyona indlela esijwayele ukubabiza ngayo labantu kodwa labantu bokufika laba bajwayele ukuba nezitolo emzini yasemakhaya. Shuthi wangirape lo muntu kwaku 2023 ku February 8. Mangithatha lo muntu wayengathatha ukuthi uthatha mina kodwa wayehamba sathi masiphuma thina ekhaya kwase kuba nomamncane wami engangikade ngihambisana naye lo muntu wama ewumuntu okhuluma nomamncane ngoba bazana mina ngangingamazi ngiqala ukumbona. Then babuzane angisakwazi ifoni yakho angisanayo inamba yakho kushuthi lo umamncane athi mina inamba ngiyishintshe mhlawumbe inini nishintsha amafoni kugcine singasatholani kodwa ngisasebenzisa yona inamba endala bagcine beviewa lo inamba efonini yakhe ayibone lo bhuti lo bese thawu ngempela nansi inamba kodwa bese mbuza ukuthi pho niyaphi gibelani athi umamncane inkinga mina ngemsebenzini kodwa angihambi ngedwa bese thayi gibelani sigibeleke soyi2 mase sigibelile endleleni vele bayayixoxela njengabantu abazanayo ukuthi kushuthi abantu vele sebeke babonana bexoxe bese gcine ebuza ubhuti lo ukuthi hawu usisi lo siyakhuluma uthule owakini lo sisi ngoba ngiyaqala ukumbona umamncane kushuthi athi yebo usisi wami abesebuza pho uhlala kephi umamncane amtshela hayi yena uhlala endaweni yase14 uza la ngokuvakasha hayi bephinde futhi beqhubeke beyixoxele nje siye siyofika edrobheni masifika edrobheni la eShoprite umamncane wami bese athi akamshiye eShoprite ngoba usebenzela kuHesto lomkhulu ehla umamncane nami ngivula isithi lengemumva ngehla mangithi ngivula isithi lengemumva hayi ubhuti lo athi hayi khuleka usisa kangehli ngizomhambisa mina la eyakhona shuthi ngoba vele kwakungaliwa phela lapha nami akubanga bikho ukuthi ngithuka ukuthi khona into angasayenzi umamncane bese yehla athi okay ngiyabonga bese evula isikhwama akhipha imali engango 50 rand umamncane angiphi isuka imoto ivaleke esuke lo bhuti aphume ngemoto imoto uma iqeda ukuphuma eShoprite emaparking ngene emgaqweni lo uya ngasenkantolo mayihamba lapha imoto ivela ilokhu icapha nakhona ngiqale ngingathuki ngitshela ukuthi ngoba vele kwakuhlobo olusha lwemoto lengigibele ngithi kushuthi indlela yayilokha vele imoto sengiqala ukuphaphama umqondo uma isijika ngase enkantolo yehla ithatha umgwaqo yeSpa iyadlula lo mgwaqo yeSpa iwona mgwaqo ohamba la ngiyakhona ke ngitshela mhlawumbe uyongishiya lapha mangibona uyacrossa lapho uyadlula hayibo ngiqale ngimbuza hayibo kanti ungisaphi angangiphendula ngibukela esibukweni semoto laphezulu angangiphendula lapho angikho right into eyikade ngihambise elindelani ngize ngibe kamamncane ngangikade ngigula ngiphethwe lento ekuthiwa ibhandi kunobaba bekangilapha ke lapha kushuthi wangilapha lo baba kwathola ukuthi lento ipholile ngaphandle kodwa ngaphakathi isakhona ngase ngiyamfonela ngabuyela ngalolo suku ke kanti ngizokwehlekelwa lesigameko lo muntu lona
ngithule angazi ngizokwenza kanjani sengikungifikelile emqondweni nami ukuthi kusho ukuthi lo muntu uzongirape then angibulale futhi anginayo indlela yokuthi ngilwe. Ihambe nami imoto iziyofika ngasesikoleni sabelungu kunehlashanyana elincane likhona lapha angene lapha meqeda ungena bese emqondweni nami ngithi okay ngoba kune truck engiyibonayo lapha phesheya abantu ababefundisana ukudrive. Makwenzeka lo muntu lona evula isicapha ngizozama ukuthi ngiphume laba abantu bazobona ukuthi khona into eyenzakalayo. Shuthi ngebhadi akazange azehle emotweni wajomba esithini lengaphambili weza kumina ngemuva engayivulanga imoto. Mayijomba eza kumina ngemuva mina ngangivele ngihlele esithini leqondene naye njengoba wayena ewudrive. Bese ngiyahlehla ngibuyela kulesithi ngibuyele ngala. Ngimtshele ngithi mina yazi ngicela ukuthi ungayenzi lento ocabanga ukuyenza mina ngiyagula ngikho futhi right. Athi uyagula uphethwe yini? Ngiphenye ingubo ngoba ngangigqoka ingubo ngiphenye ingubo ngimkhombise ngithi yabo lento le ngendlela ebhlungu ngayo uma uke wangithinta ngivedane ngihlanye ngisho ngigeza kanzima so ngiyacela ungangithinti. Asuke lapho athi lalela ke afaka isandla ephaketheni akhipha imali eningi iya uma 200 kodwa iningi nje ayenze ngathi uyayibala bese kuphuma u50 rand owodwa phakathi kulo mali bese phinda eyibuyisele ephaketheni aphinda afaka isandla ngala akhiphe enye futhi no 100 rand akhiphe lo mali kubo u150 ayifake la kumina emabeleni ngiyikhiphe ngitshinge phansi aphinde futhi afake isandla ephaketheni aphinda akhiphe enye imali elokho ede le mali ede izigcina imali iba u300 ngilokhu ngiyikhipha le mali ngitshinga phansi ngithe ngisuka lapho ngathi mfethu ngicela ungithathe ungibuyisele la ungithathe khona. Athi yena lalela la onke amantombazana la eSouth Africa aphila ngayo lento manje wena uyitshela ukuthi lapho sekashintshile akaseyona lendlela bekade esithathile lapha ekhuluma ngaye umuntu oright washintsha umuntu waphenduka wayibhubesi ngibona ukuthi vele ke lingishoneleke mina la. Asuke la lo bhuti avela asondele kumina afaka isandla sakhe kanje mayifaka isandla sakhe afika ngibambe kulolu hlangothi la nginale inkinga khona. Wathi mangibamba lapho ngavele ngaphelelwa yikho konke ubuhlungu ngasangana ikhanda. Take time. Konke wayesekwenza vele ngangingasenawo amandla. Wangidonsela esithini yemoto wangikhipha iphenti isayidi leli lodwa walikhipha nje ngesayidi elilodwa and then wayenza into ayenzayo. Mekaqeda lapho avuke abesebuza ukuthi avuke ayilungise yena akhiphe kanti the time eyenza lento wayekade esebenzisa icondom. Le condom engiyibuza ukuthi wayifaka nini ngoba angimbonanga eyifaka. Angizange ngize ngimbone kodwa ngiyakhumbula ukuthi ezongena kumina icondom angiyinakanga kodwa esephuma ngambona wayikhipha wayigoqa ngethishi wavula iwindi wayitshinga ngewindi. Okay. Then emva kwalokho ngambuza ngathi mina wabuza yena ukuthi ngikushiye kephi ngathi mina njengamanje angisaboni nanokuthi ngiphi ngangingasaboni futhi ngempela ikhanda laseliduma ngathi angiboni ukuthi ngikephi ngicela kodwa ungishiye eSpa ila ngizokwazi ukubona khona indlela ekhaya. Nangempela wahamba nami sithe sifika nje emaparking eSpa akazange azame na kahle ukuthi ame nje ukuthi uyama straight uthi ngehla. Imoto yathi ehle ngehla nje sahamba kancane ngehla mangehla ngaphephuka ngafike ngawela la ku pavement ngahlala phansi. Ngisahleli lapho umqondo wabuya ukuthi hayibo angitshele lo muntu okuyena ongenza ukuthi ngigibele kulo muntu. Ngikhipha ifoni ngenza iVN ngangenayo airtime. Ngenze ivoice note ngithi mina mamncane phela lo muntu usehambe nami wafike wenza into ekanje. Ngisuke lapho ngithule futhi ngithatha ifoni ngiyibuyisele esikhwameni. Umamncane vele wayeyongena ngaleso sikhathi emsebenzini ngangenayo isho ukuthi uzoyiphendula manje leyo nto leyo. Bese ngiyazama ukuhamba ngithi ngiyahamba. Mangisahamba endleleni bese kuqhamuka imoto yomfana wakamngadi ngangisebenza khona lapho ngaleso sikhathi. Meqhamuka umfana kushuthi athi medlula ngibone bese eyihlehlisa imoto afike ame. Abuza ayibosi sithanda ukugibela ngigibele bese ngibuza uright ngithi mina ngiright. Ngiyasaba ukumtshela ngalento ngoba lo mfana lo ube untanga wengane yami nje bawontanga nengane yami ngabuka ukuthi kunzima ukuthi ngitshele ingane into efana nale ukuthi sengehlelwe isehlo esifana nalesi.
Athi right, ngithi mina ngi-right. Athi hayi kodwa ngathi bese ngithi mina hayi mfana inkinga njengoba bengishilo ekhaya kini ukuthi ngizolova ngingeze emsebenzini bengiyolanda indaba imithi ezongilapha kuleli bhande manje lento still ibhlungu kade ngiyolanda ezinye izinto. Athi hayi okay ngizokuhambisa endlini la uhlala khona. Angihambisa umfana. Aqeda ukungibeka endlini nginyuke ngene endlini. Umqondo wami kuvele kubuye yonke imemory. Ngivele ngikhala endlini kuze kuqhamuka omunye usisi engangiqashe naye lapho eze afika abuzeni kwenzakalani ngivele ngimtshele ngithi sekwenzakala into efana nale athi mangiqeda naye esamangela ukuthi hawu bese yafona umamncane ukephi ngithi mina ngila endlini la ngiqashe khona athi no usugezile ngithi cha athi ungayenzi lutho phuma njengamanje hamba epolice station nami sengicelile emsebenzini sizohlangana khona nangempela ngisuke sometime ngihambe ngepolice station ngifike epolice station nomamncane sificana uyena ke umuntu wakwazi ukuthi enza ukuthi lo muntu aboshwe ngoba wakwazi ukumchaza ukuthi ubani wakabani mina ngangingamazi shuthi mase chaza umamncane ukuthi ubani wakabani ke ngiqhubeke mina ngibhala istatement ukuthi kwenzakaleni kuze kufike ekugcineni la sigcina sihlukana khona nomamncane aze lo muntu ahambe nami ngichaze yonke lonto le amaphoyisa kushuthi bengenzela incwadi ukuthi ngihambe ngiye esibhedlela ngalolo suku mayeqeda ungenzela incwadi amaphoyisa ngiwatshela ukuthi lo muntu lo bekasebenzisa icondom futhi kodwa ngiyibonile la itshinge khona lento amaphoyisa kushuthi angayinaki lonto leyo bengiyise kudokotela esibhedlela mangifika udokotela asho ukuthi ngiyabona khona ukuthi unyokubeziwe kodwa ayikho into eyobufakazi esalele ngigcine ngimbuza udokotela ukuthi ngicela ukubuza pho manje kushuthi leli icala lizofana nento engekho nje athi udokotela cha phela lizovula icala ngoba nakho uyasho wena kodwa amaphoyisa bekumele ukuthi ahambe nawe niyoyithatha le yanto ngoba wena uthi uyibonile yona into ke bizokhipha ubufakazi leyo njengamanje ayikho into esibonayo ewubufakazi ayi udokotela aqede lapho kushuthi amaphoyisa lawa ekade ngilethe esibhedlela bese yangiphinde siwafonele abuye azongithatha kwabo 10 ebusuku afika ngishiye ekhaya ngihlala ebusuku angaze ngilale ngicabange ngithi shuthi leli cala likho into ezongisiza la ngivuka ekseni ubhuti wami kunobhuti wami ongilamayo ke ngihlala naye endlini ngivuka ekseni ngingamtsheli lutho ngithi sifiso ngiyabuya ngoba ngangibona ukuthi mangimtshela ukuthi ngiyolanda mhlawumbe uzongikhuza athi hayi ungabusaya lapha nohamba kanjani wena vele ngivuke ngithi hayi mfethu ngiyabuya ngitotobe ngiyagula ngitotobe ngiye ngofika khona ngifike ngiyithathe lento ngiyifaka iplastic ngiphindele back epolice station ngifike ngibatshela izolo ngifikile la ngazovula icase engivulile udokotela uthe ubufakazi abutholakali ngoba lo muntu bekumele kuyolandwa lento so sengiyilandileke mina lento nansi hayi bese beyangitshela ukuthi hayi icase yakho siyibonile kodwa umseshi asikakazi ukuthi iphethwe yimuphi umseshi njengamanje kodwa uzohamba uye ema-ofisini abaseshi bona bazofike bekutshela nangempela ngiye khona bese ngilithola ukuthi ubani ophethe icase idocket lamela likuyena ngaleso sikhathi ngikhulume naye Mr. Tinaito engafike ngakhuluma naye shuthi uNaito mangikhuluma naye kwakhona abanye abaseshi abawu2 abangenayo owendiya nomuntu omnyama lo wendiya uyena engisamkhumbula ngathi uChris lo muntu omnyama isibongo sakhe ngisasikhumbula shuthi ngiyixoxe lento okay abasuke lapho bethi hayi wenze kahle kwahamba olanda lento iyona ezokwenza ukuthi lo muntu aboshwe ngoba sizohamba thina siyomenza iDNA bese kuhlanganiswa nalento le then makubuya kumesha kube kukhomba ukuthi ngempela lento uyenzile beyihambiseke lento le bese siyahamba ke siyolanda lo muntu eStengamena la wayehlala khona sibuye naye lo muntu aboshwe waboshwa ngakusasa ngomhla ka9 after lo muntu eboshiwe ngaya ngomhla mangaphosithi ngomhla ka13 wayobingelele kwakuthiwa uyobingelela imantshi ngahamba ngalolo suku emva kwalokho ke angiphindanga ngaye enkantolo umseshi wangitshela ukuthi ngingayi enkantolo ngoba lo muntu lo ngalesikhathi esenkantolo kunezinto abazothi mabembuza zona ayiphendule mina bese zingiphatha kabi bese ngiyaphazamiseka wathi into engcono uzohlala ekhaya siyokutshela uma usudingeka enkantolo ngahlala kusukela lapho kwaku uFebruary ngahlala kusukela lapho ngoFebruary kwaze kwaba uAugust ngo-August angizwa lutho ngitshelwa lutho ngifonelwa kushiwa lutho kuthi ngo-August kufika ubhuti wami athi hayibo masibo umbonile yini lo muntu ukuthi uphumile ejele ngithi mina uphumile kanjani mina ngingazi athi uphumile ngihlangane naye edrobheni ehamba ngemoto yakhe le moto le wayekuthathe wena eze kwenze lento ehamba ngayo ngivele ngithi angazi ukuthi kwenzakala kanjani lo muntu uyaphuma yini umuntu loku yena oyivictim engatshelwanga bese ngingena ku WhatsApp ngikhulume nomseshi ngimbuza ukuthi hawu ngizwa kuthiwa lo muntu lona uphume kanjani mina ngingazi kwenzakaleni
umseshi angibhalele angitshela ukuthi angakhulumi nami yena vele abhale athi yena ayi uzohamba uye enkantolo ngomhla ka-27 September uyokwenza i-consulting kuMrs Mthembu. Angibhalele lo message ngilinda uAugust kuthi ngenyanga ezayo kwakuzoba uSeptember kushaye lo mhla ka-27 ngihambe nangempela ngenkantolo ngifike ngichaze kuthiwa ngize kuMrs Mthembu lana kanje kushuthi ngimtholeke lo mama singeneke office angiqaliseke na istatement phansi ngimchazele ukuthi kwenzakalani naye kube khona imibuzo angibuza kuyona okay ngimphendula bese ethi hayi okay shuthi ke siyokubiza ke futhi mase sikudinga ngigoduke futhi ngihambe ngekhaya uSeptember uOctober uNovember uDecember uJanuary kwenzeka lutho kuthulekile uJanuary February kuthi ngoMarch kufika incwadi eyiphuma kaMamncane shuthi bahamba baya kaMamncane ekhaya isekhaya elincane lapha mabefika khona bafike besho ukuthi balethe nansi incwadi ngiyadingeka enkantolo ngomhla ka-18 March uMamncane angifonela ngitshela kuthiwa ngomhla ka-18 March uyafuneka enkantolo kodwa kunencwadi kumele uzoyilanda la ebathe wofika nayo nangempela ngihambe ngekhaya ngibuye nawo lencwadi ngihambe ngenkantolo ngomhla ka-18 kwakusuku lwami lokuqala ke lolo ngiqala enkantolo ngafike ngagibela ebhokisini ngabuzwa umshushiso kokuqala ngamphendula engibuza ngalo icala ukuthi kwenzakalani ngamphendula waqeda ngase wasibe yangitshela ukuthi lo muntu lona ke unommeli ngakho ke ngizobuza ummeli wakhe angibuze kummeli wakhe yonke imibuzo wayengibuza yona ngiyiphendule kuze kushaya isikhathi sokuthi hayi icala kuthiwa liyahlehla lihlehle icala lihlehle inyanga ezayo nangenyanga ezayo futhi kwakuthiwa ngiyobuzwa uyena ummeli wakhe aphinde futhi ummeli wakhe angibuze ngimphendule aphinde into eyodwa kuze kube 5 times noma 10 times ngisho lembizo kade ningibuza yona ngithe mina ngathi hayi bese kuma sekuthenini inkantolo ummeli ngesikhathi engibuza wabuza ukuthi shithi mina ngaba nokudideka la ethi khona ngelanga ngesikhathi kwenzeka lento wawusemsebenzini yini mina ngithi ubuza ukuthi ngangisemsebenzini kanti yena kushuthi wengiphica ebuza ukuthi ngiyasebenza yini mina ngiyaphendula ngithi mina ngelanga kwenzakala isigameko ngangingekho emsebenzini kodwa khona ngiyasebenza ummeli vele amele lapho ukuthi mina ngiphendula into wrong la mina ngithi ngiyasebenza kodwa lapha ku statement ngathi angisebenzi ngithi mina ngizange ngisho ukuthi angisebenzi mina ngiyasebenza kangangokuba nginikeza ngisho inamba yela ngisebenza khona okay athi ummeli kumina kodwa kubukeka sengazuthi wena uthi nje ummangalelwa mina wena niyazana wena naye wena bekufuna imali kuyena manje yena wanqaba ukukunika imali ingakho wena usuzombophisa ngathi mina yikho lonto angimazi mina lo muntu bengiqala ukumbona ngelanga lesigameko futhi mangabethi mina bengifuna imali mina wazama ukuthi enginikeze imali ngayithatha imali yakhe ngayitshinga phansi ngoba ngingayifuni imali lento ayikhulumayo mina angiyazi futhi njengoba ephika ukuthi mina kazange rape iqiniso yena uyalazi wena njengommeli wakhe buyela kuyena akutshela iqiniso agcine lapho ummeli athi icala ngehle ebhokisinithi icala liyahlehla kusukela lapho ke aliphindanga lakhulunywa lecala njalo bengilongifika icala liyahlehla njalo ngiyafika icala liyahlehla njalo ngifika icala liyahlehla kuze kwaba ikulenyanga le uMarch ngathi mangifika before March ekulenyanga elandela uMarch ngafika bangitshela ukuthi icala lihlehlela uMarch malihlehlela uMarch uma ngifika bengitshela ukuthi njoba lizohlehlela uMarch ngomhla ka3 kudingeka mina kudingakala ufakazi wami kushuthi bese eyabatshela wayekhona ngalolo suku abatshela ukuthi emsebenzini sengilove kakhulu kanti nami bekune case yengane bengihamba eThekwini manje sekuphinda kuba khona nale manje mangilokhu ngilova bazogcina beba nenkinga nemsebenzini ngeke ngikwazi ukulova insuku ezilandelana ethu manje okay kushuthi ngomhla ka3 uNokuthula uzoza yedwa bese kuthi ngomhla ka4 ufike wena uzofika ngomhla ka4 kodwa naye ngomhla ka4 kumele ukuthi abe khona ngifike nangempela ngomhla ka3 March mangifike ekseni kuqala ukungena kwaqalwa ngalicala lami amenyezwe lo muntu angene mephuma mase ngenile lo muntu bese ngiyabizwa nami mangibizwa ngihambe ngifike ngimiswe lapha phambili bese bekhulume bese beyabuya ke betshela uTolika ukuthi akangitshela ukuthi icala liyahlehla ngoba idocket lami lilahlekile ngivele ngidideka idocket lami lilahlekile kanjani ngithi okay ngiyezwa bathi mabe siqede lapho bese benginikeza idate ukuthi icala lihlehlela umhla ka1 April kushuthi kusasa njengoba bewazi ukuthi icala likusasa ungasabuyi
lizobe lizongena ngomhla ka1 utshele noLizzy ukuthi angezicaleni ngomhla ka4 ngoba silihlehlisela umhla ka1 ngiphume mangiphume enkantolo umshushisi angibize ngihambe ngiyekuyena ngaphakathi office lakhe afika athi ey yazi lento le yokulahleka kwaleli dokodo iyangicika ngoba ngiyabona ukuthi uRakesh owummeli walomuntu uphakathi kulento le ngoba indaba idocket lilahleke ekubeni ngoba bayazi ama results asabuye ePitoli and ama results ayamesha manje sekulahleka idokodo kodwa ngiyazi ukuthi uRakesh uphakathi kulento athi khulileke ngizokwenza ngawo konke osemandleni nami ukuthi ngilithole bese ngithi mina mshushisi ngicela ukubuza makuthiwa idocket lami lilahlekile mhlambe kugqekeziwe police station alahleka onke ama dockets noma elami kuphela idocket elilahlekile athi yena elakho kuphela idocket elilahlekile inkinga ngangilihambisile mina ngoba bengiyelivini ngalinikeza umuntu ngalisayinela manje ngiyaxakeka mase kuthiwa lo muntu alisabonakala kuyena idocket elilahlekile bese ngithi mina mshushisi mina nginayo inkinga idocket iphepha le nto le yayibhalwe ephepheni le nto kahle kahle ikumina yenzeka kumina ngiyayazi icala kushuthi kuzomela ngiliqale phansi phela mawukuthi idocket lilahlekile ayi sivalelisane ngigoduke ngihambe ngekhaya ngivuke ngomhla ka4 angisayivele enkantolo ngihambe ngimsebenzini mangibuya ntambama emsebenzini ngithi kwakwabo 6 kuyoshaya 7 kanje angifonela umshushisi nokuthula ngilethela indaba ezimnandi la ngithi mina yebo mangilalela idocket lakho ngilitholile kodwa ngililwele leli docket leli athi kodwa njengoba bewazi ukuthi icala bekumele liqhubeke namhlanje kwase kuthiwa liyapostponedwa ngenxa yokuthi idocket belilahlekile icala ke libuyelile namhlanje enkantolo khona ubungekho malibuyelile icala enkantolo ngibese ngiapproachwa ummeli wakhe lo muntu wathi lo muntu lona uyalivuma icala uthi uyaxolisa kodwa ubecela ukuthi akunikeze imali engango 10,000 bese ukuze ubone wena ukuthi uyaxolisa kodwa mina mazuka mshushisi lawo kodwa mina ngibatshelile enkantolo ukuthi angiyebo ngudefender wakho kodwa ngeke ngikwazi ukuthathela izinqumo ngizokwazisa bese ukhuluma uhlale phansi nomndeni wakho niyikhulume lento niyibuke athi mengitshela lento ngivele ngizwe inhliziyo yami babhlungu ukuthi hawo kanjani manje lo muntu lona kwasekubalula usothi uyaxolisa yonke into nje isibalula kuyena bese ngithi mina kulo mama okay ma ngizokhuluma nawe ekseni ngizolala namhlanje ngizokhuluma nawe ekseni ngihambe ngikhulume nobhuti wami ngimtshela ethi ubhuti wami ungayivumi lonto ungayivumi ke lonto leyo ayikho lonto leyo ngiphinde ngihambe ngakusasa ngifonele umamncane lokuyena ofakazi athi umamncane hayi nami umshushisi ungifonelile bekafuna inamba yakho wayeseyangitshela lento le kodwa uthe uzokhuluma nawe ngathi mina wathi kodwa ngicela ukuthi ufike la ekhaya ukuze lento sikwazi ukuthi siyikhulume ngivuke ngakusasa ngigibele ngihambe ngekhaya sihlale phansi noma mamncane siyikhulume umamncane athi no mfonele futhi manje umtshele indlela ozizwa ngayo wena ngoba mhlambe bona phela lento bayithatha kancane ngimfonele umshushisi angaqala ngayibamba ifoni ngiphinde ngifone bese yayibamba mayibamba ifoni ngithi mina ma ngiyakuzwa ngendlela okhuluma ngayo kodwa mina lento lena ngendlela ingihlukumezile lento kokuqala leli cala selithatha 3 years lithatha 3 years lo muntu bekaphika sonke lesikhathi mekade ephika lo muntu sonke lesikhathi indaba uma sekulahleka idokodo mase mina ngikhuluma ukuthi ngizoliqala phansi icala lo muntu seliyabuya idokodo alisathathi ngisho isikhathi esingakanani idokodo seliyabuya then selibuya nenkulumo ethi lo muntu uthi uyaxolisa uzonginikeza imali engango 10,000 mina ma ngivumi lonto leyo makungenjalo icala lingamane liqhubeke ngoba phela lo muntu mina angimqambeli amanga bese ngimtshela umshushisi ngithi mina mshushisi into engangiyicabanga mina ngoba mina ngumuntu wamasiko ngangicabangile ukuthi okay since lo muntu enze lento kumina kuneyindawo la sengivaleleka khona engingakwazi ukuthi ngiye khona ngathi njengasesontweni mina ngiyiNazaretha njengoba ngiyiNazaretha nje ngithe ngihambile ngiye ekhaya lemphefumulo ngafike ngasichaza udaba lwami bangitshela lapha ukuthi ngoba besengize ngangena ngaphakathi kodwa ngokomthetho kube kuthiwa le story ngisichaze ngingaphandle bengeke ngize ngikwazi ukugqhubeka nokungena lapha phakathi ngoba umuntu ohamba inkantolo obophisa abantu akangeni lapha nanokuthi umuntu okulesimo sokuthi njoba ngidlwenguliwe kufuna ngiqale ngigezwe ngihlanjulule bese kuyima ngikwazi ukuthi ngibuyele esontweni bese ubona sho lokho kwakusho umshumayeli umshumayeli wakephi wase ikhaya lemphefumulo awuphinde wathini wathi njengoba ngingenile la bekungafani ukube kuthiwa bengichaze ngingaphandle bengeke ngize ngikwazi ukungena ngoba angihlambulukile umuntu kahle kahle umuntu wathi umuntu oyiNazaretha akayihambi inkantolo akambopha umuntu
kodwa uyasizwa izizathu esenza ukuthi ngibophe umuntu ukuthi icala le-rape. Kodwa nalo-ke njengoba ngibophe umuntu ngokwe-rape njengoba ngareyishwa kufuze ngabe ethempelini angingeni, funa ngiqale ngihlanjululwe kuqala bese ngiyangena. Washo njalo. Oh, bengingakwazi-ke lokho ukuthi khona into enjengaleyo. Bengingakwazi ukuthi phela angithi uthe umuntu ogcotshiwe. Yebo, kwakumgcotsho. Mhlampe-ke imfundiso mhlampe abayithola ekugcotshweni, but-ke angeba ngithi angigcotshiwe into engingayazi le. Ngiyaqala nokuyizwa nje ukuthi uma ngabe udlwenguliwe uyi-victim awumukelekile ngaphakathi esontweni. Yebo, indlela nami abangitshela ngayo-ke esontweni ngoba kwafika enkulumeni yokuthi ngendlela engihlukumezeke ngayo, ngoba ngiyasho futhi ukuthi nasekhaya ngisahlali khona futhi ngibalekela labantu ngoba labantu laba, lo muntu ngesikhathi eboshiwe wayethumela abantu abebengifuna ngaphandle ukuthi kumele mina kutholakale mina ngisula icala. If ungalisula icala, uma ngalisula icala uzongikhokhela imali. Esaboshiwe kodwa ethumela abantu. Baningi abantu bebefika ngisho kubafowethu, abanye befike kuyena umamncane bekhulume naye ukuthi untombazane besicela ukuthi sazi la ihlala khona ukuze sikhulume naye asule icala. Kusho ukuthi ngagcina ngibona ukuthi okay, ngoba mina ngithi icala liqhubeke ngizolibana inkinga la ngizolimala, ngoba labantu bebengilandela ngisho ngiphuma enkantolo, bengilandele bazohamba bengincenge endleleni becela ukuthi sicela ukusula icala. Ngaze la ngaphunyuka khona ngangihamba nabafowethu, wathi abafowethu, wazi wathi umfowethu omncane, ngicela ukubuza njengoba nithi usisi wami akasula icala nizomnikeza imali, ukube kuthiwa lento eyenziwe umfowenu ibiyenzeke ey'nganeni zakhe noma kudadewenu noma kudadewenu-ke wena ubuzokwenza kanjani? Wathula-ke lo muntu wasuke ubhuti wami wathi ngicela ningalokhu nimlandela, ngandlela le sizohamba semaphoyiseni. Kwawukuthi-ke ukungilandela kwabo sebethumela abantu babakhokhela imali ukuthi uma ngisenkantolo kumele abantu bengilandele. Ngakuthola futhi lokho ngakubika, kodwa angaze ngize ngilithole usizo mina kwabomthetho ukuthi ngigayideke. Ngaze ngazama ukwenza ngendlela yami ukuthi ngivele ngicashe, ngishintshe kwayinamba ebengiyisebenzisa ngicashe. Emva kwalokho ngiqhubeke mase ngibatshela-ke ngala esayidini lasesontweni ngithi ngiyekhaya lemphefumulo, then base bengitshela ukuthi buya uzohlala la ngaphakathi kwenzela ukuthi uqhubeke ukuthi kudlule lento le. Ngabatshela ngeke ngikwazi ukuthi ngilishiye icala selivulekile ngoba kuzobe ngazuthi futhi mina lo muntu bengimqambela amanga. Icala kumele ngilihambe lize lizofika ekugcineni. Ngahamba mina khona ngathembisa-ke nami esontweni ukuthi ngumuntu ohambayo ozofika athathe impahla zami bese ngiyabuya, ngoba babelokhu nabo bethi hayi buya vele uliyeke nje indaba yaleli icala ubuye uzobona izinto ezizokwenzeka ngendlela ezizokwenzeka ngayo. Nganqaba-ke mina ukuthi ngenze kanjalo, ngathi no, ngizolimela leli cala lize lizofika ekugcineni. Manje-ke mase ngiqhubeka-ke ngasesayidini lasecaleni, mase ngiqhubeka esayidini lasecaleni, lo muntu lona mesephumile angazi ukuthi uphume kanjani. Ngihambeke sengiqhubeka undaba ukuthi ngiyahamba ngifuna ukwazi umshushisi sesiyenza lento icala liyaqhubeka nje bade sengichazela ukuze kufike ekuthenini lihlehla-ke lize lifike ekugcineni-ke. Mase lihlehlile ngomhla ka-3 ngibengitshele lokho ukuthi idokhethi lilahlekile. Okay, ngakusasa usengitshela ukuthi idokhethi uselitholile kodwa ngizoyithola imali. Okay, bese ngimbuza-ke mina lo mama lona ukuthi mina ngokwazi kwami ngesifiso sami bengithi mina njengoba ngumuntu wamasiko into ebengingayenza ukuthi uma icala selithethiwe kwaze kwafika ekugcineni kwaphuma inkantolo yasikhipha isinqumo, bese ngizobuza-ke mina ukuthi inkantolo kunokuthi ehambe yovalelwa ngoba vele ngeke kuze kungigeze mina lokho. Ayikho yini indlela yokuthi inkantolo uma etholakalile ukuthi unecala then bese eyakhokha ukuze ngikwazi ukuthi lokho kukhokha kwakhe kuzobe ngasho ukuthi izobe kuyindlela yokuthi ngifuna ukugeza umuzi ekhaya njengoba enza lento, bese ngiphinda futhi ngiyogezela ukuthi ngikwazi ukuphindela esontweni. Athi umshushisi cha, lento le ayihambi kanjalo. Uma kuwukuthi wena uthi ufuna lo muntu akukhokhele, shuthi kuzomela ukuthi umukele le mali le. Mina-ke sengingenza ukuthi ngimcindezele at least kube u-15,000 khona uzokwazi ukuthi uthenge lezo zinto lezo zokuthi ugeze. Kodwa uma ukuthi ufuna ukuthi icala lihambe lize liyofika ekugcineni bese sekuphuma isinqumo bese yaboshwa, ngeke kuze kwenzeke lokho ngoba lo muntu lo unalo ilungelo usangaphuma khona ubufakazi bukhona. Futhi esangaphuma khona ubufakazi bukhona, angitshele ngama-section-ke omthetho athi u-section 300 uthi mangabe exolisa lo muntu ethi nansi imali akunikeza yona uyakwazi ukuyithatha le mali then bese uyasayina phansi ukuthi uyamxolela, noma-ke uma ukuthi uyaliqhuba icala
ecaleni inkantolo i-rape iwu-10 years. Mayu-10 years bazobuka ukuthi lo muntu lona usake wagwetshwa yini ngaphambili. Uma ukuthi akazagwetshwa futhi uma ukuthi akazagwetshwa inkantolo izomnikeza u5 years kushuthi lo 5 years izophula. Izomnika u5 years bese kulo 5 years iphinda futhi imnikeza ifine. Lo fine leyo kuzobe kuyimali yenkantolo izobe ingezi kuwena kushuthi vele ke wena angeke uzuthole lutho. Ingiphathe kabuhlungu ke manje yonke lento ukuthi hawu kanjani lo muntu lona sekuyaziwa ukuthi kusangenzeka aphume khona ubufakazi bukhona manje ngoba futhi mina nginqabi le mali lena kushuthi ngiyaphoqa ukuthi le mali ngiyivume mangayivumi vele lo muntu yabo nje ngivele ngidideke ekhanda yabo ngidideka ngisazi ke manje kumele ngenze njani. Okay njoba ngithi mina icala liqhubeke shuthi lo muntu lona basanga ngitwista ngento encane lo muntu aluwini icala mina lingilahle. Okay makungenjalo mina vele bazokwenza kumina ukuthi bethi icala lo muntu liyamgweba bese lo mama vele usengitshelile ukuthi lo muntu kumele imgwebe icala uzonikezwa u5 years uzophulwa and futhi kulo 5 years uzophinde futhi anikezwe ifine kushuthi vele lo muntu akazugwetshwa uzobe ehambela ngaphandle. Ingiphathe kabi lento. Okay lo muntu nje uvumile nje kanti lo mama ngoba udefender wami yindaba engasebenzisi lobufakazi bokuthi lo muntu nje uvumile. Okay lo mama lokho ngiphinde futhi ngimbhalele manje ku WhatsApp ngithi mina ma yazi ngifisa ukwazi ukuthi njengoba icala ngithi mina liqhubeke lo muntu njengoba evumile kuwena ukuthi icala uyalivuma kodwa ufuna ukungi-offerisha imali ikuphi yiphi ke mina imibuzo kumele ngiyilindele uma sengilapha eboxini ngoba before bengithi mangizoya enkantolo bengifika ekseni lo mama ngitshela ukuthi ulindele lembuzo ummeli angasakubuza ukuthi shuthi sengibuzela mina phekwa lenkulumo ukuthi lo muntu lo sekalivumile icala. Sengiyambuza kumama umshushisi ukuthi iyiphi ke imibuzo mina ekumele ngiyilindele ngomhla ka1 mangiya lapha ngigibele eboxini. Athi lo mama angangitsheli nje into ezwakala lo mama lona phela ummeli uzoqhubeka kubuze wena uzophendula ngalendlela obukade uvela uphendula ngayo icala ngithi uthele yaqhubeka uzoqhubeka uphendule ngalendlela obukade uphendula ngayo. Ngivele ngidideke lapho ukuthi okay lo muntu ulivumile icala kodwa mina funa still ngime eboxini ngiqophisane nommeli as lo muntu usaliphika icala kahle lana kwenzakalana angisatholi manje ukuthi kwenzakalana. Ngivele ngibona ukuthi la ikhona into eyenzakala and lento lena njengoba yenzakala mina sengiyalahlwa manje lo mama lo udefender wami kodwa manje useyangilahla ngendlela engimbone ekhuluma ngayo. Yilapho ke ngabe sengithatha khona isinqumo ukuthi ake ngizame ukubhala ngoba bengibona ukuthi ithuleleni ibinakho ukuthi basiza abantu nami ngase ngiyabhala ngoba bengibona ukuthi kushuthi since mina ngingenayo imali yokuthi ngikhokhele ummeli sengiyacindezeleka ngidinga usizo ukuthi ngasizakala kanjani nami kule nkinga. Okay njengamanje awusondi uhleli phansi? Cha ngiye esontweni njengamanje ngenxa yesizathu ukuthi kwathiwa awunjani? Ngenxa yesizathu ukuthi kwathiwa kufanele ngigeze ukuze ngihlambuluke bathi bona kufanele ngihlambuluke ukuze ngikwazi ukubuyela esontweni. So angikwazi ukuthi ngiye esontweni ngiyaya emathempelini lawa amancane kodwa la nje ekunemizi khona kababa ngikwazi ukuthi ngiye khona. Bathi uhlambuluka ngani? Babethe kufuna ngihlambuluke ngembuzi. Hey okay senkantolo ngapha kuthiwa thatha u10,000 enkantolo lokhuzana umshushisi wathi kumele nguthathe lo 10,000 else wathi yena uzokwenza indlela zokuthi ke amcindezele lo muntu ayenze le mali okungcono ibe u15,000 kodwa still mina angiyibonanga lento ayekade yisho. South Africa kunezinto ezithu sawo nje yazi yabo. Ndikumina ke nje ngiyajabha ngoba phela uhulumeni uinveste kakhulu lezinto ze-GBV and iningi kakhulu nenhlangano ezikhona zithi zivocal kakhulu indaba ze-GBV but uma usuthi ngempela uyazama ukusondela ufuna ukufaka lezibuko ubheka ukuthi ngempela ngabe zisebenza ngendlela lezi inhlaka ukuze zikwazi ukusupport ama victims. Mina njengothuleleni ngikuboni ngoba ngabe abekho laba abantu abangaka beza kuthina mihla namalanga bezocela usizo ngezimo zokuthi badlungulwe barepiwe. Mangakhombisa ifoni nje nama message abantu bebodwa nje abeza ngama case rape ungathuka isimanga abeza thina kathweleni sishawe khona ukuthi sinakho sinamandla sinokuthi sibalekele ngale ndlela sifisa ngayo but bagcwele izwe lonke abantu abeza thina kathweleni. Abanye asikwazi ngisho ukuyakubona njengoba singenazi izinto zokusebenza but ke umbuzo engifike ngizibuza wona ukuthi
between umseshi bese kuba umshushisi. Laba bantu bobabili badlalela i-team eyodwa. Kodwa-ke manje kubuye ngazuthi khona igap ekhona engabe lezi zinhlaka-ke uhulumeni ayinikeza imali nayixhasayo ukuthi zibhekane ne-GBV. Angazi ukuthi leyo phathi ayisondeli ngani ukuthi zibe close zizosupporta isisulu esuke sesikhona sibhekane ne-GBV. Bidini kubhalwe kwa-statement yonke into kuye emaphoyiseni uze kufike enkantolo ukuze kungagcini ukuthi i-victim isidideke kanje njengamanje. Uyabona usisi uyedwa uyaqala ukuya enkantolo izinto abuzwa zona uyabona ukuthi vele umeli usuke ede ukuthi vele azocrash umeli adefend iclient yakhe and again ununuselwa ngemali. Awutsheliwe izinto ngempela nawe ukuthi une-team ezokugada ngisho enkantolo ezokusupporta ukuthi njengoba uze enkantolo sihamba nawe nanka ama-right akho nanka amalungelo akho. Lokhu ngeke kwazi ukwenzeka sizokwazi ukudefenda. Njengamanje uwena wedwa bhekene nomshushisi nommeli walo mnukubezi lokunukubezile wangaphandle at the same time ofarisha imali. Asazi ukuthi amacala ama-rape mangaki aphunyukayo eyinkantolo ngenxa yokuthi abantu benikezwe imali kanje. Angazi South Africa angazi nizothini ngempela. Ngithi yabo phathi-ke uhulumeni ukhona uthi ubhekene ne-GBV but-ke uma kufika abantu abakanje sizothini? Ezandleni zikamshushisi naye uthi uyazama kulela usisi nansi imali isibuye phezu kwetafula. Usisi nangapha uyakhala ukuthi udinga ukugeza umuze ekhaya ukuthi nakhona esontweni-ke kuthiwa esontweni akangeni uba kahlambulukile. Konke lokho ngithi kudinga imali. Izoqhamuka imali mengenayo ngoba nangu phela umdlonguli manje ununusela usisi ngemali. Okusho ukuthi lezi izinto ezokugeza kuphoqa ukuthi-ke zizothengwa ngale mali phela bese umdlonguli eyadedelwa aqhubeka odlongula abanye ngaphandle ngoba phela negama ngithi wathi emotweni nini abantu e-South Africa yini ngoba niyijwayele niyayifuna lento. Wathi amantombazana la e-South Africa aphila ngayo lento mina ngiyitshela ukuthi ngiyini. Phila ngokudayisa. Manginqaba ukuthatha imali shuthi amantombazana ayayivuma lento ukuthi mebanikeza imali ayalala nabo. And again nje ngenza kwethu nginokudumala nje. Sengiqala nje ukuba dum ngamaphoyisa alapha eStenga. Senginama-case nje ngithi mhlambe 3 or 4 abantu bekhala ngala maphoyisa lapha eStenga police station eStenga. Angazi yabo nje sengiqala nje ngempela ukuthi nginganambithisi isincanca ukuthi ngingathi ngiyathemba lapha eStenga. Uyabona usisi ufikile uyasho emaphoyiseni ukuthi ikhondom ilapha esikhuthini. Amaveni akhona ngaphakathi i-victim le ye-rape. Yini ebinzima ukukhipha imoto zethu thina abakhokhi bentela ngoba phela zikhona imoto ngaphakathi e-police station zamaveni. Bahambe nawe mabe befuna ngempela ukuthi i-case ime ye-rape baye nawe ehlathini lapha uyothatha le condom. Kunalokho i-victim izisukela yona uzihambela yena usisi khona enukubeziwe njalo risk futhi ngempilo yakho ukubuyela ehlathini lapha ekhona ukuyofuna le condom efuneka azoyinikeza amaphoyisa. Angazi nje bafethu angazi uhulumeni kodwa ukhona uthula ne-GBV angazi. Siswami njengamanje i-step okusona nokuthi ufisa uthulena kulele kusona ikuphi ma? La bengifisa ukuthi ithuleleni ingilekelele khona ukuthi icala lami lilandeleke ukuthi ekugcineni lizoba nabo ubulungiswa ngoba ngiyabona ukuthi ubulungiswa ngeke kuze kube bikho la lo muntu lona uzophuma uzokhishwa lo muntu lo. Imina nje ngathini umthetho kahle kahle mina awungizweli ibhlungu. Kuningi emsebenzini la ngisengiqashwe khona njengamanje baya complaina ngokuthi kancane kancane ngiyalova. Le case le ayenzakalanga ngisebenza lapha biyenzeke ngisebenza kwenye indawo. So njoba sengiyilaphana ngeke ukuthi uqashwe emsebenzini ububatshethi nginenkinga kanje nakanje yonke into ivela isuphakathi nawe usulokhu ucela ngicela ukuhamba ngine case kanje ngibuya nencwadi bagcina befuna ukwazi ukuthi eyani le case engihambayo ngabachazela. So manje nasemsebenzini bayasho ukuthi i-contract yami ayivumeli ukuthi ngilove isikhathi esengisilovile kahle kahle kufanele ngabe bayi-terminate ngoba ngineyinkinga futhi lento ayenzakalanga isenkaphanini. Okay, ngapha enkantolo abanandaba nalokho noma ngithi ngiyabachazela abafuna ukuthi bengizwe mina nje kahle kahle anginalo ilungelo mina kule nkantolo. Umuntu onelungelo ilo boshiyo ngoba yena uyakwazi ngoba phela unommeli uyambuzela yonke into. Mina noma ngithi ngifuna ukubuza angikwazi kuphela ufuna ngiphendule lokho engibuzwa khona. Anginawo umbuzo mina. Njengamanje siswami udinga imbuzo engakho ukuze ukwazi ukugeza nokuthubela esontweni.
Ekhaya kumele ngithole imbuzi eziwu-2 ekhaya zokugeza ekhaya. Bese kuba imbuzi leyodwa-ke ukuthi ngigeze ukubuyela esontweni. South Africa nani Mbokodo bathi kuna ne-group laphana yabantu besimame kuthiwa yini umuzwa wabantu besimame sho njalo ladies house angithi ne-South Africa nje isiyonke bese ngeke South Africa sakwazi ukurezela lo sisi imali ukuthi athenge lezi imbuzi eziwu-3 eyodwa yokuthi abuyele esontweni nalezi eziwu-2 zokuthi ageze ngoba izona kuphela ubona ukuthi ushuthi ke ngokwenkolelo yakhe uma kuzona bese ke aqhubeke kuphusheke lecala lakhe ukuthi umele justice uzathola justice bese ngeke South Africa ngoba ukube bekuthiwe nginawo amandla mina ngisho ngiyozenza la ngisho kamina enkosini uNyazi ngiyokhipha nakho ngicela imbuzi ngaphakathi ngiyinikelele but ke okwamanje ngihlambulukile ekhaya kunesifo esikhona but ke noma sikhona isifo angeke ngiyeke ukusondela kubantu abanjengani mandinga usizo kumina ngiphuma ngisho ebusuku ekhaya uma kukhona usizo njengalo labantu bekhala especially abantu abasuthi badlwenguliwe but ke omunye umbuzo futhi engiyibuza wona ukuthi ngoba iyangithusa leyo ukuthi esontweni kuba kanje not esontweni leliphela asazi ke nokwabanye amabandla ukuthi shuthi mangaka ama victims akhona erape azovele athule ngoba nakho kuthiwa esontweni akangena esontweni akahlambulukile shuthi umuntu uzovele athi angivele ngithule ngivala umlomo ngingazibikele esontweni ukuthi ngidlwenguliwe uze ngithole mhlawumbe usizo nesupport esontweni ngoba ngifuna ukuqhubeka ngisonto ngoba mawusungaphandle kwesonto la ufuna ngabe ukhona uthola comfort ngokwesonto nawe ukwazi ukubelwa isithunzi sakho nokuzethemba nokuphela uNkulunkulu ngoba nje ukhona njengamanje ngicabanga ukuthi uthembele kumdala angazi ukuthi ma victims amangaki angakwazi ukuthi akhulume asabela ukuthi sizokhishana esontweni makuthi siyakhishwa njengoba ungakwazi ukuhamba emhlangano emkhulu but nje engikucelayo South Africa bese ngeke nengane zakwethu sireze leyo mali ukuthi sithenge lezi imbuzi ezintathu sinikeze usisi akwazi ukuthi enze lezi imiso afisa ukuzenza bese ke siyophusha lelicala lakho ukuthi akwazi ukuthola justice dadwethu before uvale sengizoqoqa nje likhona lokugcina mhlawumbe ngafisa ukulibeka ma yebo engafisa ukulibeka ngiyacela nje ukuthi inkosi yami njengoba ubaba umkhwanazi engicelela usizo kodwa usizo olukhulu engilifisayo lokuthi lo muntu lona ajeze mabenze nje lezo nhlaka zokuthi ngithola ukuthi icala lami lilandeleleke kuze kube sekugcineni lo muntu lona agcine ejezile angagcine ephumile ngoba izinto ezikanjena ziyahlukumeza emoyeni ukuthi kufike kuthiwa mangabe uhlukumezekile ephumele obala ukhuluma musu ukhuluma futhi ujike uyibone sekuwena ungathi unecala ngokuthi usukhulumile ngiyabonga kakhulu ilokho nje bengikufisa ukuthi ngathi ngakhona nabanye abakhona bathinteka besondele bese leli cala leli njalo belandelela ukuthi mangiye ecaleni mhlawumbe kube khona bazo-attend abazoba seduze mhlawumbe nabo be-attend beyizwela ukuthi kukhulumeka kuthekani. Ngisazi ukuthi bengizothini yazi siswami angazi dadwethu njengoba sicela umnikelo nje weyimbuzi yabo lezi esicela ezintathu angazi kuwilling ukuthi mhlawumbe ukuthi uyafisa ukunikela mhlawumbe alekelele uwilling ukushiya inamba yakho noma singathini same time futhi siriskele inamba yakho ngiyekhumbula into bethi ngizoyisho yile yokuthi amacala anjengalawa ngibuye ejele mina ngwabona amacala njengalawa not ele-rape kuphela whereby ukuthi uma sekuzanywe ngemali imali yafeyila umuntu osuke ngaphakathi eboshiwe uzokwenza onke ama-means to silence ufakazi noma ucomplainant njengamanje South Africa usisi usezanyiwe ngemali ukuthi kuyafeyila kwemali ukuze kuvele icala kukodwa kuphela manje sekungenzeka empilweni kasisi ukuze lo muntu akwazi ukuphunyuka so ke ngisho ukuthi njengoba ngithi angazi inamba yakho uyafisa nokuthi uyishiye emakhona abafisa ukulela mhlawumbe nabantu bakunikelele indaba yembuzi le noma mhlawumbe ufuna bavaye ngathi kathuleni angazi kuzoba kuwena ma inamba ngiyasaba ngoba abantu njoba sikhona nje angibazi abantu abasondelene nabo labantu futhi njoba ngazama ukuthi inamba engangade ngibhalise ecaleni ngagcina ngiyishintsha ayisakuseyona sengisebenzise inamba ngoba angibazi abantu abasondelene nalabantu abenza lento ukuthi boba naba close nabo shuthi ngawo ukuthi abafisa ukuthi bangaxhumana nabo abasethuleleni bona sebeyoxhumana nami Sabonga South Africa lokho ke niyosithinta
ningadinwa-ke uma ukuthi icinga silibambe mhlawumbe shiya nje imessage ngena ku-WhatsApp noma mhlawumbe SMS ngoba sisuke sibhizi. Njengamanje kade ringanazi la ephaketheni but ngenxa yokuthi sibhizi siyashutha asikwazi ukuthi si-answerishe but-ke siyakwazi ukubuyela kuma-messages asuke sendiwe abantu ngobuningi bawo-ke amanye gcina singakwazanga ukufika kona ngesikhathi sisuke sifisa ngaso kodwa sisuke sizophendula. Njengamanje i-task esiyibekayo eyokuthi-ke sizame ukuthi sidonethele imali ezokwazi ukuthi ireyizeke kuthengakale lezi mbuzi zakho sisezo-3 kwenze lezi imiso bese siyobhekana thina nomshushisi ukuthi simlekele umshushisi alime icala liqhubeke ngendlela efuna liqhubeke ngayo sisathole ijustice. Yebo, ngiyabonga kakhulu kwithuleleni. Ngithemba ukuthi konke kuzohamba kahle. Siyabonga South Africa-ke ilokho-ke sikumele njengenhlangano ithuleleni. Sithi phansi nge-GBV kungakhathaleki ukuthi ngabe ubani, umuntu wesimame, ingane, umuntu wesilisa, siyohlale simile njenge-GBV nje siyiphikise phansi. But-ke before nje ngivale khona into engikade ngicabanga la usizechaza ukuthi njengoba ngithi ngikhala ngey'nhlaka ezikhona zikahulumeni ukuthi it seems engathi azenzi enough ukusapotha ama-victims. Lonke le jini efuneke bayihambe befesene ukuthi bafune basikhe ijustice ey'nkantolo nasemaphoyiseni kuze kufike ekutheni umuntu uyagwetshwa osuke eyi-perpetrator. But-ke again uma ngabe-ke ngithi uma ngiyibuza lobu mzima obubhekana nabantu besimame ney'ngane ukuthi-ke phela asidlwengulwa thina abantu besilisa akuvamise ukuthi kudlwela indoda kufuneka ihambe enkantolo. Ingabe le mbuzo nama-interrogation asuke ebhekene nabantu besifazane ney'ngane amadoda reacta kanjani kulama-allegation, sorry, kulama-interrogation enzeka kangaka ey'nkantolo ngoba njengoba usho nje ukuthi ubuzwa imibuzo 7 times or 5 times umbuzo wodwa. Ngiyazazi iy'nkantolo kuzungezwa kanje ukuthi ingqondizi idakwe ugcina usho okurong bese umele azwinge kulokho ukuthi akwazi ukuthi akudiscredite for your statement zakho sokusibeka ukuthi thina amadoda engabe singamelana nalokho nkosi yami. Kodwa nje ilokho ebengiyibuza khona ngiyiphendula khona. South Africa siyabonga ilana kudaba likasisi lolu ebesizolibika namhlanje. Siyacela ngenza kwethu emnikelo yokuthi sithenge lezi mbuzi ezo-3 usisakwazi ukuthi ageze akwazi futhi ukuthi ahlambuluke abuyele esontweni njengokusho-ke komgcotshwa aye kuyena esontweni. Yilokho nesicela njengenhlangano ithule njengamanje okuyi-priority yethu. Bese okwesibili siyobhekana nokuqala ukuthi simsize usisi athole ijustice. Siyabonga, siyanithanda, sale kahle emakhaya.